Kulish bun vibro session part kajing petip nam ta result ke bapen mi menta kasngi apo ka MPSC Miklia Public Service Commission kabare jong ka post lower division assistant in the various heads of department November 2024. Yang interview la conduct khandriu khanyo part khandai arpo June arjar san the ika result ada declare the name of the successful candidate kilong Kermen Scamling do on reserve Ronchor Dollar Shulai, Lampi Zaka Suna Shella, Felicia Garnet Khar, Wan Maha Biang Rani, Diamond Simply, Sophie Sien Shadab, Dayo Pika Mertong, Chigring Gabil Momin, Pogaro, Teibok Lang Nongrum, Wat Borlang Lengkoi, Bans Kemlang Karaswai, Yashan Lang Manix Im, Dameshwa Suyam, Regina Talang, Awan Silti Kurkalang, Yan Stewart Suchiang, Ibornes Lingdo Marshilong, Petar Buam, Lajop Theo Marbanyang, Eric Lampranghek, Marshall Karumnuj, Gregory Fraser Fankon, Pranjol Pam, Mansalan Lingdo Nonghandri, Justin Thaba, Leon Gabriel Kharkongor, Rupert Kharthangmau, Danrime Mrong Marak, Mikami K. Sangma, Aurora Welcome Be the Blue Moment, Chingte Armarak, Andre Besley Agitok Sangma, Abigail Zodini Pui E. Sangma, Shutsar Sangma, Biju E. Sangma, Rajib Ajong, Bilaksrang K. Sangma, Tekimche M. Marak, Sundare B. Sangma, Chibame and Marak, Andy Milsang K. Marak, Grikshira G. Momin, Chankam Hardian Elmer M. Marak, Sonia Hajong, Cecilia Silkame G. Momin, Salakko J. Sangma, Sengku G. Momin, Nikita Archana Marak, Sandra Villain K. Marak, Diano Marshall R. Marak, Mikachi Dalbert Shira, William Chuang C.H. Momin, Victor Selkhan C.H. Marak, Pantura Agassi R. Marak, Chenisha C.H. Marak, Chisabel D. Sangma, Abansha T. Sangma, Denamsal M. Sangma, dan Elvish E. Sangma. Kini baru dan ruponggut congratulations namta baru candidate kibala long successful namta kena post jong LDA Head of Department November 2024. Thank you nih kijing pedip, kulish pun.